sir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka han bok chewani ole tun tuma chuan puhria da changte in ZPM Sorkar Pathianin a Kaihruai zel ti thupui manga a thupos ngainom tak mai le bengwal thak tak mai hi kan ngai thla ho le don ani tuna ilongai thang kum sang ni somni pathoma MNF Sorkar laya phur le lungrual dewa kan MLA rolin FCA 2023 chu anlo adopt du lo ve luk lak to nima se omjani tham khopa Central Sorkar Bank khenga no thom chu alo la thlen thak boxi lo wang chuan ZPM Sorkarin sang ni somni panga zil chiangin thil lo omani lo Ministry of Defence noya linear strategic national importance of India security concern project te FCA 1980 ya forest conservation thupui berchu palzu chuang silovin chakzoka India ram ven himkonga malakna India Defence Project bikatan kan forest minister puchatian he FCA 2023 chu ease of doing business atana ti mai mayani Mizo Christian Indian tribal tan lautur om love local ramle neitu ni na shalam ani love alo ti nui sun po kha voin aizol klapa alo thleng dikle chat ania voin chu aizol klapa tourism minister putetian mimal taka minon som ve wangin ka voin hung nok ve luklaka program ngai nomin mincho phule mai resource person berin community based tourism industry tana mamo berthil pani hospitality mi je hoi homle entertainment ho zaizia atitela chu mizo tisen DNA kan lo nei thlep boxi ale ti tak mewa Sorkar le mi pui stakeholders ten ma kan lak ve tana confitol tola ma son zot kha ani to mai kan chunglam Pathiani chuan engemo wang hian Mizoram le nam hi chu min va han du sak special big tak mo khaima o thamasa loka FCA 2023 kan assembly house in an adopt ve no tin lo adopt lo po ni ila forest hi concurrently sa subject om ani to wangin India ram state assembly om zonga mun thuma mun ni nan pa semo adopt ve phot chuan India ram puma man thei vector central act ani to don shim kan MNF unauten anin ti baby chevel big article 371 g manga lodan ve vieu theipo ani tak lo national importance strategic in nature concerning national security linear in nature ang chi te chu defense project chau lo chu aom thei chuang don lo chu chapa kum somni sangka je ko somruk poruka changa ria ruk chung chiang nial lo taka kan lo boy ve inti independent Mizoram sual ve chiam chu po ho tu pa berin lo sual tak si lo nam si pai lamte in pek na zo za yero kangai tu chian po le kanuk an la tul khatiem ema mizo lo in bum tak chiam mai kho poi vong ani top chu Mizoram boina changa Indian citizen ni tura in pek thang huam le si Mizoram mi pui ngaya tu moina in bol na thuk le bon he article 371 g kan ti ve chen la zir chianin aloro puilua silo soi thui to lawang helam chu kanin soi thin rim na salu tuk don ani turang ani zoto in ngai dam ton vek to mayang o Mizo Christian Indian tribal theu nathiani fel hle mai pusiata voina thilro pui thleng anon tia eng thilro pui tak chi thleng mo ngai thang aizol klapa khan kan state forest department le tourism department khan MOU memorandum of understanding an zia kasin makdeu mai chu a clipping satanga kan huang khian dampa le Troy wildlife reserve forest a eco tourism dimdo itaka heng reserve forest a tourist nga wa thoven satia pimegi DFO wildlife tongkam takin responsible tourism chu FCA 2023 section 5 bracket A bracket 2 bracket 7 hi kan state Sorkar ZPM Sorkar timayang o hian zuhan mangchang kai le ngal chata he thila ero article 371 g alang phatalo Mizo Christian Indian tribal ram len nei tu ni na inlak sak anga han sai hlo om ngai na om thei tangang lo eng poni se chunglam en karin kan Mizoram le nam shoi tu ten
Jehovah Jireh ti chung zelin min Huaise afu zel don chung pathian khian Mizoram le nam hi chu malsom hloi achak ngoi to ole khami chin khania Hriata changte chunga thinlung takin lom thu ka soini ZPM Sorkar hroi tu te hi Mizo ania Hriata chongkam takin Mizo Christian Indian Tribal dik tak ve tho khan nia kan ram hi imanga angkhan an manga ve thowa tin heilo hi ramdang nei bik chuang lowa imanga ayana sadai khan an manga zokin ke chuang karing nge chu wangin an ram nei chun hi an thal phal iring rengem anta ania an thal phal ngai lowang ti hi iring tlatang u politics ania wanga do le do ringota in beina tur ani lowa kan ram salta anga lo be tu te hian kan ram an thal lo ji an la chhodeu deu tura te po ngai ta ila thome kan opponent te kan be do ni po in thudik mangin beila chu atlo zelani ti hi ise thar zelang u khai Hriata changte hi ZPM ani lowa thil amudan huai taka soimai thin mi ni in ka sia adu lo zong ni chuan ZPM po beya MNF po beya Congress po be mai ni chuwang chuan FCA 2023 chungchang te po hi a subject ka telawang hian atui a zoram tan a hlawam theina lai omem a chan chu then khatin kan ram thalna ni an lo tia zoram mi pui tam tak kha tuilai rapin min siama on lam tur po thlawin tam tak hi kanom thupani assembly house chunga lungrual taka pompui tu MNF point advantage anon lale chi aboka hengte wang hianin Hriata hianin khai kan ram tan hian a hlawam ami tin kan ram tan a hlawam theina lai tur azong chara ti chuan ni aron soyang khan kanin dai dan vena special provision kan nei 371G nen te po hianin enge ingkung kaina nei ti tengte an zir chianga chuwang chuan ZPM Sorkarin FCA 2023 adopt thi zoram tan mason na thlen tu tur zo kani a hlawam ti tu te hian platform siam sila isoi howang u tin thanem ngai takina awa amaro chu platform an siam theipo hi anom lem lo nge ni tiang hian an ngoi le duk loi sia chung te chu ania public debate te po han nei rap te po kha adu hialani amaro chu tun thangin engma borok chu ala om lem lo chu ania chuwang chuan FCA 2023 hlawam ti tu te hian a hlawam na lai min hril chiang ro se a hlawam na lai te po chiang taka min hril the ni te chuan tiang khan mi puiten thutluk na te po kan siam pha theyanga ti in Hriata hian public debate nei te po adu hialani kha chungchu kan hrevek ome ole adot letan chuan minister te portfolio 6 soi hi awatra em ti thupi manga puzoram lianan wanglai ni articles azia ngai num tak mai le bengwal thak tak mai hi in ngai thachun zom le tiang tu naya minister pani Dr. Vanal thanale pubilal chanjaw te encol department siamrem shet ania Dr. Vanal than encol information public relations printing and stationery department chu pubilal chanjaw encol to tura ti ani ZPM ministry adin tir khan Dr. Vanal thanahi department panga lai pek ania chungjinga chuan thoktu tamna ber school education atela department lian dang higher and technical education atel bok pubilal chanjaw chu atira department pani supply le revenue chia and kotir ania department lian pangai tak ve ni ma se department lian lo tak pakhat pek bel ani hi a om viau Dr. ma thana point department pathum ala en kol thowa finance noya omta taxation a CM apui don boka education department pani encol how tak zia ngai to in awam tok hle pilarin puin atira department pathum encola ma se chungji nga pakhat tourism chu anua pulal ning lo mar encol tirani tuna pirin puin encol department pani hi alian dun ema department pani encol tir ani hi a ome a encol pakhat health hi department lian directorate pani thum nei ania social welfare po directorate pathum social welfare women and child development le tribal affairs tia then thei ani social welfare po directorate pathum social welfare women and child development le tribal affairs tia then thei ani Sorkar how to ten department len dan le encol how tak dan mila minister portfolio asik soi hi atha kathlop hle ani ole khati zong khania nie minister pakhatina department lian tak achan cheu ai chuan hetia department sang tena anin semzai hian na achak jok bokin arin ome ole khati zong kha tun thumata na video karon ti chu thei chu lo ni leta thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan mudan le kan ngai dan te min lo talan sakle clear tur chawin in khongai na karon nge ne like comment le share te
tin min le subscribe bo point min lo subscribe theu turin in kho ina karon deal tak meu meu ani e